Wah. Mas, nek teh dingin 3.000 ya. Teh panas 2.000. Ya wis, teh panas saja satu ya. Oke. Mas, pelan-pelan minumnya. Ntar bibirnya pecah kena air panas. Biarin aja. Daripada jadi dingin 3.000 ya mendingan panas-panas 2.000. Binatang apa yang paling dibenci anjing laut? Ya kucing laut.
pukul aku dari segala arah. Sekarang. Ya. Bukan begitu caranya. Nih. Pukul. Ya, pukul. 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 Ya, pukul. Pukul. Lebih cepat. Ya. Cepat lagi. Ya. 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 Goblok. Bango, Bango apa ya gondrong? Bang Oji, teman kantor saya.